ba bangwe ba badudi ba Soweto ba šetše ba na le dikgwedi tše tharo le go feta ba sena le mohlagase morago ga gore transformer ya kgauswi e senyege. O mongwe wa badudi o re ga a sa kgona le go šomiša laptop ya gagwe yeo e leng mothopo wa letseno go tloga mo la a lobago mošomo. I do business plan, I do the other stuff, I do company profiles. I can't do all of that because I use the laptop. My laptop, it works directly from the mains. Dibeke tše pedi tša go feta badudi ba befetšwego ba boditše mopresidente gore ba nyaka go lefa tšhelete e swanego ya diranta tše 200 ka kgwedi. Masepala wa Johannesburg o di bona ka leitlho le šele. We believe that flat rate is not going to work because a flat rate would mean you pay, let's say, 300 and then you use electricity for 200. It means you are subsidizing somebody else with another 100. And you find somebody who's using electricity of over 1,000 rand and he pays 300. So it's not fair. Eskom e re šetše e thomile go lokiša tše dingwe tša di-transformer. E re lahlegelwa ke tšhelete e balelwang go diranta tše dimilione tše 200 ka Soweto fela ka lebaka la batho ba ikgogela go mohlagase ntle le molao le bao ba o rekišago ka bonokwane. We buy electricity that we are supplying our customers in Soweto from transmission. It costs us 360 million every month to supply Soweto. And on a monthly basis, the revenue that we're collecting from Soweto, it's just under 110 million. Gareng ga tše dingwe badudi ba lla ka gore bothata bo e sale ga bothoma ka 2007 le gore ga bana le 6,000 ranta ya kotlo ye ba swanetšeng go e lefa gore ba bušetšwe mohlagase yo o kgaotšwego ka ge ba ikgogetše wona ntle le molao le go kgotla dimitara tša bona. Ka go le lengwe Eskom e re itima mohlagase kgafetša go šireletša metheo kgoparara ya yona yeo e imetšwego.